Akhensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Munhu hi loyiwani a khomiwile a ya tshama malembe exitokisini or tin'hweti to karhi. Ivi a vuya loko a hete ku endla ku sevha xigwevo xa yena a vuya kaya. Xana hina kwala kaya hi endla yini hi mhaka leyi? Community yi n'wi amukerile va n'wi rivalerile milandzu leyi a nga yi dyoha tanihileswi munhu un'wana na un'wana a rivaleriwaka milandzu ya yena. Mi kuma ku milandzu leyi a nga wu endla or nandzu loyi a nga wu endla ku ri nandzu lowukulu or nandzu lowutsongo. Loko se a vuyile kwala kaya, munhu yaloye n'wi tekeni mi n'wi yisa aka vanhu vo karhi or ka tin'anga to karhi or vaporofita vo karhi va ya n'wi hlambisa. Hayi ku i vuye a nga thyakanga loko a vuya xitokisini or a jele, i vuye a basile hi ku a ni va hlamba siku na siku va nyikiwa swilo swa ku hlamba, va nyikiwa na swakudya. Loko se a mi n'wi teka mi n'wi yisa ka tin'anga letiya va ta fika va n'wi phalazisa, va n'wi hlambisa, va n'wi nyika mirhi yo tlilina phakati a ravela. Tanihileswi mi kuma ku na vaporofita van'wani va endla ku yelana na yini na tin'anga. Leswi va endlela yini? Va endlela ku n'wi susa xinyama lexi a nga na xona or ndzhuti luwa a nga vuya na wona wa le tronkwini va wu susa ku emuzimbeni wa yena. Ku vanhu loko va n'wi languta a ri munhu lowunene. A ni mi kuma ku van'wanyana vanhu loko hi endla milandzu, hi endle milandzu liya hikuva hi tiyimiserile, van'wani hi nga tiyimiselangi. Van'wanyana ku ri milandzu leyo i vanhu va nga ku endla ku ya endla milandzu liya va ku vondzokela va rhumela swilo swo karhi. Loko ni swi veka so swa vuloyi ku swi kota ku endla ku kavanyeta vutomi bya wena, swa vutomi bya wena swi nga fambi kahle, swi tshama swi ri ndhawu yin'we. Ivi va ku i ta tshama a ri jele a nge lunghile hi nchumu. Ivi va endla yini? Va ku hlambisa. Loko va ku hlambisile i ta vona swilo swa wena swi ta va kahle. Na vanhu loko va ku languta va ta ku tsakela. Na kun'wana loko i famba i ya lava mintirho va ta ku thola. A ni mi kuma kun'wana va ta ku byela ku a hi tholi vanhu lava nga tshama jele malembe mo karhi or munhu loyi a nga na criminal record. Mara i kuma ku wena kun'wana va fika va ku twela vusiwana, va twa problem ya wena ku nandzu wa wena yini, ivi va ku thola. Mara kun'wana va ta ku byela ku a va tholi. I kuma ku na loko i zama ku endla nyana business ra wena ri va kahle, vanhu va xava va ku tsakela. Hikuva yini? Hikuva i rhange i hlambisiwe ndzhuti luwa i nga vuya na wona ku a khotsweni, xinyama lexiya i nga vuya na xona a khotsweni. Se vanhu va ka hina loko maxaka ya hina va endle swilo leswi, a hi va hlambiseni, hi va susa mindhuti liya, hi va susa xinyama lexiya, a hi nandzu. Na khensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Danko.